Sanibona bafowethu. Sanibonane. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys, ndiyathemba ukuthi niyaphila. Nithi sanibonane nje namhlanje ntambama. So izolo bafowethu ndiye ndablockwa izolo. So uye waniblocker izolo TikTok meniqala nisithi nivula ulive, but izolo bezibuya bafowethu. Izolo bezibuya. So baye baniblocker izolo. But ndiyathemba ukuthi zikhona ipisanyana enizibonileyo. So ndiyathemba ikhona into eniyibonileyo bafowethu. Ezibanami ndisazama ukujonga ukuthi maybe okanye ukhona umuntu eKrugersdorp okwazi ukuedita. Cause into zokuedita ziyanibetha bafowethu, but beningajabula ukuthola umuntu ozokwazi ukuedita. So izolo bafowethu just ukunibriefa kunodaba olunye endiningenileyo kwangoku ne ukuthi liyanibhora nje, ngizonitshela lona after. Ukuthi liyanibhora olidabona, but ngifuna nje ukunibriefa nje kancinci. So izolo bafowethu ndiphumile, so ndathi ndiyo-attenda Lorraine, ndiyakubona lapho. Ndiphumile izolo ndathi ndiyo-attenda icase kababa uMbhoro. Kushubile bafowethu, kushubile, andifuna ukuniqhatha, kushubile court. It's massive. So ngawukuthi unamacala amacase amasha okubetha, but everything into endiyithandayo ngoku because of even naye ngumuntu we-social media, everything public nizozibonela. But izolo bendikhona ecourt izolo. So ndaphuma ndaya ke nasecaweni yakho. It was the first time, but ngizokwenza ulive osolid late bafowethu. Ngizokwenza ulive osolid late. Khona lento enibhora encinci, kunalento enibhora encane. Socela nje ukunibonisa yona nje kancane bafowethu. Indaba kababa uMbhoro soyikhuluma late bafowethu, la ngizoba senijulile. Niyazi ke manje ndathi nithatha amandla. Abandaziyo bayazi ukuthi manje ndathi nithatha amandla kushuba kakhulu. Abandaziyo bayazi. Ithi ninibonise lento bafowethu. Yona into singeke siyincokole nje kancane, but le kababa uMbhoro ngicela ukunibalisela late. Ndinesizathu why ndifuna uyibalisa kahle late. Yabo. Bonisa lento. Ithi nje ke ninibonise nje bafowethu. I think abantu abaninzi bayibonile le video le. Ndiyibona manje menithi nizovula live, but ulive benzowuvula benivele nizosho ukuthi nizovula late. Benivele ndizosho uba nizovula late. I think le video niyibonile. Bafowethu anicenge kuthandwa guys ne. Inyani nizoyithetha. Andicenganga ukuthandwa. Inyani ndizoyithetha. Ibaba injani. Anicenganga ukuthanda. Mawusafuna ukunithanda bafowethu. Ngakungcono ukuthi nje uvele usukunithanda nje noba li-second, but anicenganga ukuthandwa. Yawo, anicenganga ukuthandwa bafowethu. Le video lena ndiyibona manje. Ndike ndayibona ivideo kanje apha emini, but no mandangayinake. So because bekuna iMK iqale into embi. Iqale into embi kakhulu. Bafethu sisenze sibi kakhulu esabasiqalile abe MK. Sibi ngendlela esisimanga. Iyona into endithi masike siyingenelo kwamanje.
ekababa umbhoro nokuya phambili nokunye sokuthetha late la sobe sikuthetha ke sesingasadlali asibuyele emva ke lapho. So cause naba kwa YouTube ufuneke bazi, I think naba ku Facebook ngizoke nibazise ke this time. Siwazise nje ama platform amaninzi okusobe sikuthetha late but oku kundenza nibe pissed off wafethu, kunenza ukuthi nikwate. Oku kuyanibhora oku. I think le video niyibonile guys, lo muntu azisokolelayo azizamelayo estratweni. I so believe ukuthi niyibonile. Ongakayiboni le video le ndisho ukuthi nizoyibona. So iMK kusho kahle ukuthi liqembu eliwine entoni, eliwine iNatala. Kuthethwe nje kakuhle kwathiwa liqembu eliwine iNatala. Oko nje kubekwe kahle. So eNatala akhona amaZimbabwe maninzi ukufa. Kodwa nje abanye nje omagogo nomadala abadla amapilisi kashukela, abanye nje omagogo nomadala nje abagulayo, lisho nangesimo senqondo, baza bazohlasela amaZimbabwe eGoli. Umuntu uyamva ukuthi because imost abahlasela abantu bakhuluma isiZulu imost yabo, and ukusho kahle kwathiwa iKZN ilento iMK iwine iKZN iprovince. Akushongo ukuthi MK wine iSouth Africa yonke. KZN amaZimbabwe aphila kahle. EKZN amaZimbabwe ayasebenza, ayazenzela amabhizinisi, bafunana eGoli. Abantu beMK abazogxosha amaZimbabwe abazamela ezitrateni obona ukuthi bazithengisela into zabo zo 5 rand phaya, bayazama ukuthi abantwana babalale bedlile. Abantshontsha abantu bathengisa ezitratweni. Sino government la ophetheyo, sino hulumente ophetheyo. Kwasuka nje andazi mani ukuthi ngababiza ngantoni abantu aba, andazi ukuthi ngababiza ngantoni ukuthi bahambe bayokhipha amaZimbabwe azizamela. Uyabona banendawo abazirentayo shema benza isofa abanye. You can see those people ukuthi bayazizamela abantshontshe. So kunenkinga entsha bafowethu. I so believe ukuthi le kaka ngeniyenza apha eKrugersdorp. If uningayenza bafowethu anifuna ukuniqhatha, ngeke niyenze kwayile kaka abantu beMK la eKrugersdorp le. La nikhona ngeke niyenze. Ngeke niyenze. Ngeke niyenze. Ngeke niyenze. Phela kwe video bafowethu level yanibhora. Nizoyibona le video guys. Nizoyibona le video lena bafowethu. Lento lenzeke esidibe ngapha eGoli. Yenzeka apha eGoli lento le. So bafowethu ivisa kabuhlungu kakhulu le video mongayibukela. You will think those people laba bakhuluma into enengqondo. iMK party iwine iprovince yase KZN, ayiwinanga iSouth Africa. Ayiwinanga iSouth Africa for ukuthi sekuyaqala apha eJoburg kusuka abantu obona ukuthi basuka le ko KZN nezigubhu zabe ezibhedayo lena basuka le KZN mana ndazi ukuthi ngaba mention kanjani bazochitha amaZimbabwe lapha ezitratweni. Why bengakhipha beSuthu, why bengakhipha belungu, why bengakhipha amabhunu, why bengakhiphi yonke into ekuthiwa iforeign abazoshuza amaZimbabwe into enikwatisayo. Andina relative ngapha koZimbabwe but I will hate bafowethu ukuthi ngenye imindi yekoMozambique koZimbabwe ndifike nitreatwa ngalendlela le abenza ngayo. Endizoba mbondo ukuthi siye koZimbabwe siye koMozambique bafike basitreat kakubi because imajority iphila khona apha eSouth Africa. Bafowethu anizifundisa uba ngabantu maniye kuba zi-animal. Siyazi ukuthi MK izama uba kwi-spotlight.
siyazi ukuthi MK izame ukuba kwi-spotlight nazohlula ukukuvezwa ubufakazi obungangendlovu ngoku naqala ngonamoshana negama lika Jacob Zuma ukuthi nihambe nithi mgxosha amaZimbabwe nina. Kunama Nigeria athengisa ama drugs la aniwagxoshi niyogxosha amaZimbabwe azizamele estrateni. I'm sure ukuthi noZuma ngaba pissed off uma sezibonile lezi videos ukuthi abantu beMK benza amanyala amangaka. I'm sure ukuthi nawo pissed off because ipolitika idlalwa ngalendlela. Akuyindlela okudlala ipolitiki le. Akuyindlela okudlala ipolitiki. So bafowethu andazi mani bangababiza ngantoni abantu bandine to the level. Bandine to the point bafowethu. Bandine to the point. Lama Zimbabwe lana abagxosha most xa nijonga yabona xa abantu abadiwe bangosomathuba ngakhona bafanele ukuboshwa abantu ba deserve ukuba sejele abantu aba the way bangosomathuba ngakhona benza sure ukuthi bayakula Zimbabwe lana ukuthola ukuthi mhlawumbe usebenzele estratweni yazisokolela uhleli pha ushiswa lilanga day and night ezama ukuthengisa into zakhe. Bangena ezishophini amaZimbabwe la ubona ukuthi mhlambe omnye uzirendele lokishini uyazamanyana kwi-RDP mhlambe kunento ayithengisayo ulungisa sofa ulungisana the way bangosomathuba ngakhona. I'm not uZuma I don't believe ukuthi angayithanda nonsense abayenzayo. So bafowethu into eniyenzayo ebhlungu imbi. Cela niyeke lento uyenzayo abantu abazisokolela aba guys bayazizamela amaZimbabwe and akunando ukuthiwa sive kuthiwa bamoshe ngayo. Kunamakula afika amosha amaSomalia la. KunamaSomalia afika amosha asithengisele ukutya okuyifake. Emani sinama foreign amaninzi apha eSouth Africa. And into ebhora wesi kwa into eMK bayayimosha bafowethu bayayimosha into eMK. And abantu beMK bazofila ngathi bona bathatha isicoco niyayimosha into yeMK bafowethu. Yona last hope ukuthi if le collision mhlawumbe kanye isenze into ezibheda ukuthi kungangena iMK. Baze bamoshe ngisho nelanguage bamosha uZulu. Because most abantu abenzele lamanyala labakhuluma isiZulu lapho banibhora khona. So ingakho ngizithi ngizonda abafowethu anganizonda. Mr Simba. Emakancane tati mancane zokhipha khehle. Zokhipha. So bafowethu kulento le ndiyinqanda ukuthi please ngicela niyeke lento niyenzayo. AmaZimbabwe akunando ukuthiwa bayenzile. Sayiva mhlambi emosha iSouth Africa. Nimosha igama leMK, nimosha ubunini ukuthi ningobani nisukaphi. So bafowethu akuyinto okuthiwa siclean ama-foreigner lamanyala la enziwa ngabantu. Abantu bamoshe iMK abazizitha ze-MK abantu. uZuma usebenze kakhulu ukubuilda le-MK. Usebenze kakhulu uJacob Zuma ukubuilda le-MK. Umadala esehle senyuka egula. Simbona ukuthi nathi impilo incane. Kunabantu abafika nje bathi bazomosha bazokhipha amaZimbabwe. Why amaZimbabwe out of nowhere? Enzeni amaZimbabwe ngoba sinamaSomalia esazi ukuthi amaSomalia asinikeza ukudla okubheda. Sinama Nigeria la esazi ukuthi anikeza abantwana bethu ama drugs, anikeza abantu ama drugs. Why amaZimbabwe out of nowhere? Bafowethu abantu ba deserve ukuboshwa aba. Ingakho nisithi I so pray ongathi umuntu oyivictim yalento anibize nje khona la ku live. I will make sure that person uba siyambopha. I will make sure that person uba siyambopha ngoba akana right ukuthi angenza lento ayenzayo. Akana right ukuthi angenza lento ayenzayo. No matter ngathi iZimbabwe line passport alina passport, I will make sure bafowethu ukuthi omuntu ondimbopha izandla nenyawo. I will make sure. Exactly. uDerek uyasho ukuthi what about illegal mining? Illegal mining is operator ngabeSuthu lana. AmaZimbabwe akhona amaXhosa akhona ameZulu akhona yonke into ikhona but zi-operator ngabeSuthu. Umuntu othi yena wazi gold. Anifuni umuntu ozoyikha phezulu athi amaZimbabwe ayamosha ngotsotsi amaZimbabwe kwadise. Ndifuna umuntu othi yena uyayazi into athetha ngayo.
operator ngabeSuthu waye bengagxosha abeSuthu man bafethu khane kuhlazi MK khane kuhlazi MK bafethu yandina serious lento and I so pray if ukhona umuntu owenziwe lento lisho noba ngaba kuthiwa ngumuntu orento kwakho noba ngathiwa ngumuntu omazi khani nibize bafethu cela nje nike ninibize ndungusima nizombophisa hawu sawubona Nkwale kunjani Khehla? Urathi unjani mfethu? Nikho right bhuti mani nibona ezi video ezindivisa kabuhlungu kabi lana ezimosha umoya wami nje esikhaleni. Nami ngiqala ukuyibona la kuwe kodwa sizothi sizoyibuka. Singaba sizikhulumi ze-MK sizoyibuka ukuthi iqale kanjani yayaphi kodwa ke mina into engizoyisho kuwe Simba iyodwa. Ngiyakuzwa uthi uyahlaba uyayihlikiza ukuthi abantu abasuke KZN is the people that are doing this. Idudula yaseSoweto guys. Let's to be honest. KZN asinayo idudula. And thina as like abakhulumi bomkhonto. Asiyiphasisi ukuthi abantu uhambe kushawa abantu. Uqoshwa abantu ngendlela. Lokho asikuphasisi. Mina into engifuna siyilungise ukuthi idudula abantu abakhuluma isiZulu ngabase KZN. eGauteng bakhona abakhuluma isiZulu. Le dudula le nonsense yabo yaseSoweto. So they must stop that nonsense ukuthi ba-act like umkhonto bekwazi ukuthi bona benzani esayidini labo. Lokho angeke sikuvumele. Benzeni bona kuqala kuze kubonakala lo muntu baze bamdudule edayisela. At first lento lekufuna siyibuke sizoyithathela inyathelo ukuthi senze kanjani ngayo. Asikwazi thina ukuphasisa into engekho emthethweni. Asikwazi ukuthi kuyohlukunyezwa abantu ngento esingayi-understand bese kuthiwa i-MK yenze kanje. I think lo muntu oposte lento ngizoyichecka ngiyilandele kahle ngikhulume nabahlali abayibona abaphethe iSoweto. Thina sifuna igama le-MK lilimale lilinyazwa umuntu esingam-understand. Idudula lento yaqalwa kulo mfana lo Nhlanhla-Lax. So now bazenzela into yabo abayenzayo. Sokufaka i-MK ngaphakathi. Yilento engenise bhuti ukuthi ngempela umuntu osuke KZN akekho umuntu osuke KZN wathi yena uzokhuphula idudula la eGauteng. Idudula iqala eSoweto. Idudula ngabantu bahlali baseSoweto. Asinayo thina eKZN idudula. So lento leyo kufuna sisheshe siyilungise ingazi ilimaza iqembu lethu ukuthi idudula is working with umsholozi. Umsholozi akazasho ukuthi akushaywa abantu bokufika. Lento asiyiphasisi mina ngiyiphasisi ngedwa. Angiyiphasisi sizoyithathela inyathelo siyeza ukuthi kukhona abantu abakhalayo kulabantu abahlukumezekile ngombutho wethu singabe MK. So leyo nto lo ekhulumayo bhuti siya understand futhi sizoyithathela inyathelo nyakwethembisa. Maduzane sizoza neinformation ukuthi lo muntu loyo kunabantu weSimba asibeke nje iqiniso mne wethu kunabantu abazokwenza izinto ezimbi base begqoka izikipa ze-MK base beposta ngegama le-MK. Lokho ngizoqinisekisa ukuthi nihlale nikwazi ukuthi sinezitha nathi siyi-MK. So lento yenzeke kulo muntu lo obaxoshiwe noma abaxoshwe kanjani asiyiphasisi thina asisebenzisana nedudula in the first place. Asisebenzisana nedudula. Mina ngihlezi ngise-office angaze ngitshela uthwana shama sesisebenzisana nedudula asikaze sasatshela ukuthi sisebenzisana nedudula. Idudula is another political party. Abantu they have to understand that. So lento ukuthi idudula izodudula abantu besibuya ibhala nge-MK. We are not going to tolerate nonsense. Tina, we fighting our country ukuthi country ibuye back from the white people not from the black people. Yeah, babushamaza sikaze sayiphasisa thina. Yeah, ngifuna ukuxolisa kakhulu Khehla ukuthi ngabantu base KZN ndive isiZulu mina plus ndive futhi ne-MK ndiphinde ndibene understanding ukuthi i-MK iwine iprovince yase KZN. Uyabona i-ANC yawina iSouth Africa ya understand ne? So ngifuna ukuxolisa kakhulu kule ndawo le kube ngathi ndinobuhlanga ukuthi nami suke ndathathwa ngumsindo xa ndibona ezi video ezalento zamashangana. So siyabonga kakhulu Khehla ndiyabonga kakhulu ngendlela osho ngayo plus nami ndizoyilandelela lento le ngicabanga ukuthi nami senifakile ngoba ngizofuna ukuya pha kwidudula kwi-leaders zakhona nizama ukuthi ndiyifollowe lento lena
bakhona mhlamba bazophahluka bakhuluma ukuthi bona bayenzile okanye ndifumane ukuthi ngobani abayenzile. I will make sure about those people ndababophisa. I will make sure ukuthi ndababophisa because into abayenzayo besides ukuthi ndibabophisele i-MK ne anihlangananga nendaba ye-MK, anihlangananga nama-ANC namawathiwathi, uyabona ne, but into endingayifuniyo ile nto yenziwa kwabantu bakoZimbabwe bakoMozambique, uyabona ne, andiyifundi lento bayenzayo, akubobuntu lento le abayenzayo. Nometha ngathiwa kulwa into zamaqembu, nometha ngathiwa kuliwa mhlawumbe indaba zama-province ukuthi kumele ukuthi abantu bangayi ko-Cape Town bangayi PPP, andihlangananga nezonto. But lento le eyenziwa lana akubobuntu ngoba lo muntu uyambona uyazisokolela, uyazizamela, uyabona. Kunabantu abasukile bozibiza nge-MK bafike bamosha abantu abazamela bona nabantwana babo, uyabona ne. Yeah. If you can go back to my videos, ngeke ngayikhuluma leyo nto leyo ngathi guys, watch out, kunabantu abazogqoka ikipa ze-MK abazohamba bayokwenza into e-wrong. Labo bantu labo asihlangene nabo. Namanje we going to have a peaceful march from Pretoria to Union Building. Kunabantu abazofika abangezuba ngabe MK abazofuna ukuthi i-MK ibukeke kambi. This thing is not for MK march ezobe khona nge-date. It's for all South Africans. But I know sithena thina iregalia ingaqokwa. But we know ukuthi abanye bazoyifaka iregalia because of bafuna ukuhlambalaza i-MK. So lezo zinto lezo bafowethu sicela sizibuke ngeselikude. Baningi abantu abazofika bezosilimaza. Baningi abantu abaku-EFF, baningi abantu abaku-ANC, baningi abantu abaku-Likota, baningi abantu abaku-UDF abazogqoka izikipa ze-MK bafuna ukuzohlambalaza igama likaZuma. So guys, siyanicela ukuthi wonke umuntu obona into e-wrong enziwa umuntu we-MK shaya, asivumelani nayo thina lento. Libiza amaphoyisa athathwa ayothetha icala lakhe. Asikho thina lapho. Asikho thina, sifuna i-country back from the white people, not from the black people. Okwabantu abamnyama abangene ngomthetho abangenamaphepha sizokubona lokho after, but for now we fighting with the white people. Not only that engayisubmit manje, ngiyabonga. Okay, no sikuzwile babusha masa, sikuzwile. But ngisenombuzo nje ukuthi what if abantu ngabe MK kwelinye side ngoba bazibiza ukuthi ngabantu be-MK but ke ayike mhlambi okubekelwa kokwabanye andazi, but bafowethu esisenzo esisibi kakhulu. Butsimba uma ethi ngwe-MK lo muntu loyo akasitshela ukuthi leyo mandate uyithathe kuliphi office. Then we can sizodila nalelo office lakhe. Akasitshela ukuthi umthetho uphume ukuthi akuxoshwa abantu bokufika noma akuxoshwa. Uwazi kanjani lo muntu unaliphepha noma kanalo? Akazi umsholozi thina asitshela ukuthi namhlanje sesidila nabantu bokufika. Mina ilokho njani engikulo la eGauteng office engikulo anikaze lithi mina Shamase kusasa tshelana abantu ukuthi asidudulene abantu bokufika. Asikaze thina sezwa leyo nto leyo. Into esizoyicela kubantu, abantu ababuye bazoreport e-ofisini basho ukuthi endaweni ethile sinenkinga yabantu bokufika. Siyibone ukuthi kusetshenzwa kanjani namaphoyisa, hayi umuntu ayithathele umthetho esandleni sakhe. Akusebenzi kanjalo. Sine home affairs la ekhaya, sinamaphoyisa azodila nabo peaceful, not ukuthi thina siyiphathi. Now sinama cases esiwagijima esebhizi ngawo ka-IEC. Why bengahambi bayovula i-IEC ukuthi where is my vote? Ngoba sikaze siyivotele i-ANC, asikaze siyivotele lokhu njani ilento i-DA. Why bengakwenzi lokho beyodila nabantu abangenacala? No, lento ayiphasisiwe thina office asiyazi. To the honesty, kunabantu abazogqoka isikhumba semvu beyilwane. Ngiyaqinisekisa mina lokho. Loyo muntu lo Simba ozomthola afika athi yena uyinto ethile. Siyacela vele phambili ukuthi imandate le winikezwe ubani kuphela. Hayi ayinankinga but into engayisho mina ukuthi ama-South Africa nje ababophisa abantu abafana nabo bazibiza ngokuthi ngabe MK bafowethu. Into engayithetha ukuthi abantu abasona abazomosha i-country yethu nje i-peaceful abazolwisa abantu abazizamelayo ngabantu abadeserve ukuboshiswa abafowethu. Futhi I will make sure ukuthi ndiyayilandelela ukuthi umuntu ngowe-MK une-membership ye-MK
Sesizoyibona ke phakathi, but I will make sure ukuthi phakathi yangena. That one I will make sure bafowethu, because lento yabona lama video lana ukuthi nyana nihlukumeze nyani xa ndiwabona lama video. So ukuthi umuntu ngowe MK ngowephi part ufuna ukudestroy MK, ezo zimpi ze MK asingena indawo bafowethu thina njengomphakathi, but into engede siyivuma ukuthi kuhlukunyezwa abantu aba innocent. Uyabona, because first angeke ukuthi ngenxa ukuthi wena uli ANC sozihamba ubuza abantu ukuthi banama passport banandoni. Ohoma Affairs ngabantu, namaphoyisa ngabantoni. Why kumele ukuthi wena mhlambe xa usithi uli EFF or uli DA or uli MK or uli IFP or uli whatever, like you understand, uzihamba ubuza abantu ukuthi wena une ID ayili Zimbabwe laliphathanga passport malithatha into zalo liphinde emva. Bafowethu icrime le, bafowethu icrime le, and ipainta iMK kakubi. Ngicabanga ukuthi ingakho engenile ubaba uShamase lana, ipenda iMK kakubi lento le. Yabo, ingakho nangobe bese niqala senithetha kakubi, and I'm sure ukuthi anikhoyi-1. I'm sure ukuthi anikhoyi-1, but le icrime abantu abayenza ndiyacela kakhulu ukuthi niyeke bafowethu. But umuntu ongafuna uyiyeka ke akunankinga ke sesodibane court. Mne court ndi ready ukunise court mina bafowethu, andifuna ukuniqatha even naba senibahlukumezile. Xa uzazi ukuthi la ukhona, especially ngomakhelwane bamapheso wethu, xa uzazi ukuthi la ukhona uhlukumeze umuntu, uyazi ukuthi nisezithendeni zakho. Andizufana mhlambi nabanye abantu, nisezithendeni zakho. I will make sure ukuthi abantu abalandelela abafowethu ndiyayifumana istory ukuthi kwenzakalani, and I will make sure ukuthi abantu ababophisa. As babe nithethe nawo baba uMbhoro ukuthi ngizoyi attend case yakhe. Benithethile baba uMbhoro ukuthi okay, abantu be incredible sheshi beze. You understand, but okoso bese sikhuluma kahle le qhayindo benikwatisa nansi bafethu in bore to the limit le. Learn bore to the limit ukubona abantu abamnyama behlukunyezwa kanje. Sinabantu abasibazi ukuthi ba very very dangerous kwi community. Kune video beningenda iposta kwi Facebook apho khona eCarltonville begcwele amasosha all over. Befuna amazamazama eprotectwa ngabantu bamateksi. Hayi ukuthi mhlambi kunabantu endilwa nabo. Amazamazama eprotectwa ngabantu bamateksi, amateksi elayisha abantu bezamazama. Ibheke ngosi. Amaphoyisa egcwele yonke indawo. Baphathe bandubula lapho. Cabanga ukuthi maybe ku 2 weeks back la khona amasosha phansi andubula khona because of benithatha ivideo. So bafowethu icrime. Sinabantu abaninzi abavandalize South Africa. Yabo, so ndia abantu beMK bafowethu ngicabanga ukuthi nyani ifa kungabo sizobona ngokuphakama. Bayilwe lento le because ayikho right bafowethu man, imbi. Siyazi ukuthi amaZimbabwe siwaxoshe kaninzi apha elento eSouth Africa before, but imbi bafowethu ayibukeki. Kunabantu abasisokolisa serious. Kunabantu abasisokolisa serious bafowethu ayindaba okudlana. Yabo, so ndiyacela ukuthi lento siyijonge ngelihlo lokukhula, sike sikhule bafowethu. So guys, ngicabanga ukuthi nivalu live but imessage igqithile. I will try ukuthi ndenze le follow up yabantu abafowethu, and I'm excited ukuthi nizobabophisa mina. Anicenge ukuthandwa bafowethu ukuthi anifuna ukuthi unithande. Anifuna ukuthi unithande ba aninaxesha lokuthi sithandane. Uyabo? So umuntu oyazi ukuthi uyenzile lento le. Kangcono ukuthi mhlambi sikhuluma nje sesitokisini. Koba ngcono. Because abantu aba bazizamela bafethu. Abantu abahluphekile. Hayi ukuthi mhlambi masithi mhlambi bayontshontsha. Hayi ukuthi mhlambi kanye bahlukumeza abantu balapha eSouth Africa. AmaZimbabwe ngabona abantu abakhulu abazizamelayo. And those people if banikeza umsebenzi bosebenza ngenhliziyo emhlophe. Bosebenza ngenhliziyo emhlophe. Uba banikeza 10 cent abantu. Yabo, ingakho noHelen Zille ethethile ukuthi kumele ukuthi afaka amaZimbabwe hayi kancinci, afaka abantu bakoZimbabwe hayi kancinci ukuthi abantu babuye bazosebenzela. Because basebenza ngenhliziyo emhlophe those people aba complain ukuthi banikeze imali encane, aba complain ukuthi mhlawumbe banikeze umsebenzi wokwasha impahla ekhaya, aba complain ukuthi banikeze umsebenzi wegadini, because ama-South Africa most asiyenzondo siyayazondo bafowethu. Mangapha ama-South Africa nangoku ngafika esemarobhotini ethengisa ama-ice phakathi R2. Mangapi afiwe ama-South Africa ozofika emarobhotini bethengisa elento ama-ice o-R2 pha. Very few ama-South Africans imisebenzi enjalo. Yabo. So bafowethu
Ndicela ukuthi siye ukuhlukumeza abantu. Ake siyeke into yokuhlukumeza abantu. Le ukuthi MK kwathini thina sazi ukuthi MK kuba sekuba yiyo ke shoyo ukuthi ayike idudula mhlawumbi whatever. Kwezindaba zepolitiki ngezabo. Kufanele nabo ukuthi baphakame balwe ngoku. Kufanele ukuthi baphakame balwe ngoba abantu badeserve ukubanjwa apha. Abantu badeserve ukubanjwa. Yabo, ngeke sizohlala nje nezilwani ezomama abadala, otata omkhulu abadala bezenza izigora apha ezitratweni ebantwini futhi abangayiyo ne-threat, ebantwini abangalwiyo, ebantwini abangenzi niks abazithengiselayo. So lama video ndawabona bafethu agcwele kakhulu lana futhi anibhora nifuna uniqhatha. Anibhora nibona nje ngiyithathe emntwini we-MK njengoba nibona kubhaliwe pha abangaRamaphosa masifole bla bla. Asingeni indawo kwezondwezo. Akukho la singena khona. So bafethu ndiyacela ukuthi lo mkhuba lona la ukhona uyeke umkhubo kanje. Noba ufila ukuwenza mntana sekhaya ngicela ukuthi uyeke ungabi sayenza because uzobanjwa. If ucabanga ukuthi uTikTok is just TikTok, ucabanga ukuthi social media is just social media, uzoyisho ngenye imini useziseleni ondwe. Uzoyisho ngenye imini useziseleni zikukhalele pha. And idamage obuyenzile ngaphi ibinkulu mhlawumbe. You understand? So bafowethu hayi ukuthi mhlawumbe kanye ndithi abantu baseZimbabwe ba right xa bengena passport. Hayi ukuthi ndithi ba right mhlawumbe but uyambona lo muntu lokuthi lo muntu uyazizamela if une crime makabanjwe ngecrime yakhe. Yabona ife becosha ngamaphoyisa benzojabulanda ife. Because I know ukuthi amaphoyisa follow umthetho. Manje kufika abantu lana andazi ukuthi ngabase Soweto ngabase KZN ngabaphi bazokhuluma ukuthi lo muntu lona makathatha into zakhamba ekhaya. Akusinguye yi1 wabonile ama video maninzi. And kusasa kobe kuthiwa uSimba nobuhlanga, uSimba decent dad kanti ngabantu abenza izinto eziphuma endleleni. Ngeke siallow into ezisona bafethu and isho ukuthi andikho yi1 kulento. Besides abantu be-MK abantu bamapolitiki siyabazi abantu bepolitiki vele bagcwele ubugcoki nje wasabona bangamagcoki abantu bepolitiki. Yabo. Nto siyayazi. So bafowethu yabona abantu abanithathela umsebenzi. Xa singakhala ukuthi abona abantu abasithathela umsebenzi eSouth Africa zi-foreigners zonke. Why kukhethwa amaZimbabwe special? Why khethwa amaZimbabwe special? So imkhubo sona bafowethu ngicela ukuthi singawupromote. Ngicela ukuthi singawupromote. Inqandani into ezifana nezi. Siyazi ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe nocabanga ukuthi awungena indawo or whatever icinga but inqandani imikhuba kanje. Ngoba kuba buhlungu thina mesithi siya kuma vacation koZimbabwe uthi usajabule pha ngumSouth Africa bafike bakuthela inhlamvu. You understand? And wena ubungazi lutho. Baninzi abantu abafa ngondwe, baninzi abantu abafa ngalento ndiyikhulumayo. Wena usukuthi uya kwi-vacation bafike bakuthela inhlamvu. Yabo. So bafowethu senzovala nje ulive. Engathi ninga-invite lo muntu lona, ithi invite this person andanokuthi uzo-accepta na. Senzovala nje. Abahambe bonke not amaZimbabwe kuphela. Mabambe bonke if unyani bafowethu kuthiwa if unyani MK ngoba abantu bazithetha kamnandi bathi thina si-MK siyabeva abantu be-MK ukuthi hayi bathi bona abantu be-MK cha akungabantu be-MK ngabantu bedudula. Abantu abathi thina si-MK sithi hambani. Hayi. Imbi lento. So ndiyabona this person mhlambe andazi problem yakhe but awuthi ngenibheka ama-comment ubathini. Ya wena Popi uthi uPopi basile ama-politician bayasiyuza. uLloyd uthi dokotela sawubona khehla lami. Yabo. So bafowethu I think iyo ke lento engichukumisa ukuthi mhlambi nani nizoyibona but abantu zobalandelela mina bafowethu. The only time la nizokhona ukuthi di relax enzo relaxa xa ngaba sekuthiwa babanjiwe.
The only time apho nizo relax balapha ekufishana abantu man bala kwesidibenge bala kufishana siyazi isidibenge ukuthi ngenye amalokishi nje sometimes enokwenza into zayo. You understand ngeke sikhombe straight sithi hayi maybe okanye KZN nje yangokushoyo bakhuluma isiZulu and bethetha ukuthi bayi MK yabo khona bakuthiwa kugxoshwa phofu anifuni bengathi kuneqe kunento endiyithethelelayo apha ngendithethelela amaqembu bafowethu ngeke ngithethelele amaqembu but bona bathi siyi MK abasho ukuthi singamaphoyisa abasho ukuthi bangoba bathi bona bayi MK so ndiyacinga iMK isisikhathi sokuthi iphakame kuzilungise na into ezifana nezi nathi singabahlali bafethu abalapha eSouth Africa masike sizinqanda into ezifana nezi imbi lento le bayenzayo abantu imbi lento bayenzayo yabo umuntu xa yenza into erongo njengalama Zimbabwe labe kantshontsha amakhebula nje masibona itrain izingafuna ukuhamba nabanye umuntu xa yenza into erongo bafethu makampintshwe abanjwe understand makabanjwe umuntu agoduswe ngendlela esemthethweni ngendlela eright vele bazobuya bazokweqa amabhoda estese kusho ukuthi bona baphila nje life nje endaweni eyi1 ngoba bazoloko besenza into eyi1 yabo ilife abimile yabo so ezi video zinibhore kakhulu bafowethu ingakho ngithena indaba kaPastor Mboro masike sime kancane sike sikhulume nansi into because ndiyazi ukuthi abantu abaninzi ba expect ukuthi njengoba izolo benikade ndiye lena bathi kuphi asike eKatlehong ndiyojonga yonke into eyenzakalayo ndiyazi ukuthi abantu abaninzi ba expect ukuthi ifune nithethe ngayo so ngicaphukiswa ngezi video before nivula live ndiyazibona mani ndiyapage nje Zimbabwe mabahambe mabathatha into zabahambe kwathini irongo lento yenziwa la sinama right alinganayo eSouth Africa irongo lento yenziwa la ngenxa ukuthi wena une ID wena ungubani wena kangcono baliphoyisa elithethayo ngoba ngumuntu osemthethweni qhamuka nje umuntu nje ufaka izikipha ezikuhlaza apha izikipha uzothi yena uyiMK andifuni bengathi nithethelela amaqembu bathi abantu benze lento bafethu irongo lento bayenzileyo hayi yonke iAfrica iza la ithini eza la eMzansi kodwa uthi uthi abeze anikuva lapho user yazi mina ambe emnandi njani bafowethu izospoila nje izinto ezincane imina ambe emnandi nyana zospoila nje ngalama video lana ukuthi ndiyazibuza ukuthi abantu baxa kuyindoni kahle kahle ukuthi khona bakuthiwa ke boli MK wena intone ebe special ngawo ukuthi wenze le nonsense le ngoba ngumsebenzi wamaphoyisa lo wenzayo ngumsebenzi wabantu bako Home Affairs ngumsebenzi wabantu abasemthethweni qhamuka nje umuntu uyazenzela eSouth Africa nephara iphara vele lizalwa apha line ID kumele lambe ntshontshela amaZimbabwe ngoba iZimbabwe alizuthetha lina ID bafethu inyongo lento niyenzayo ndicela kakhulu niguqe ngamadolo bafethu ndithi umuntu oyivictim yalento le ndithi bafethu ngicela uzuthatha inamba yami ithi inamba yami ithi 064 977 5263 uzoyibona nje lapha kuma profile abantu abafuneke balale bebanjiwe kusasa funeka kusasa sibe siqala sibabamba abantu moyi victim yalento masibe siqala sibabamba ngizobabophisa mina asibe siqala sibabamba because mina andazi ukuthi umuntu xa kuyindoni ukuthi azohlala boreke endlini yakhe ahambe nje ayo disturb abantu abasebenzayo pha abazizamela nzima abashiswa lilanga pha disturb nje abantu abashiswa lilanga pha abazizamelayo abantshontsha abamosha imuntu abakhuthuzi akunanto abayikhuthuzayo uyabona ukuthi abantu bazizamela amna ndazi ukuthi nyana abantu baseSouth Africa baxa kwendoni bafethu andiyazi serious problem yabo andiyazi ifuka ukubhoreka okungeke hayi siyayidinga imithandazo ifa kuyimithandazo ngamapilisi siyawadinga
uhlale hambe yodisturba nje abantu abakwiphisa abazisebenzelayo. Why uHelen Zille if i-ID yakho beyingcono? Why uHelen Zille sithi kufanele ukuthi abantu sibabuyise beze la eSouth Africa? Uyayazi uHelen Zille ukuthi abana ID abantu. Uthi ufune sibabuyise beze la eSouth Africa sibanikeze imisebenzi basisebenzele. Ngoba nangoku uyofika ezitratweni almost u80% abantu abencane ukuthi bathengise mhlambi iavocado eziyi5 mhlambi umzekelo or iperekisi eziyi5 ilanga lonke. Because bazi inhlupheko yabo. So wena uzothatha advantage ngondwe just because wena uhlala endlini emassive ubhorekile or mhlawumbe ugqoke isikipha esikhulu isikipha seMK uzothi wena uyi-MK wena wamba ugxosha abantu ezitratweni. So bafowethu senivala live ndiyacela kakhulu ukuthi banithinda abantu ndiyacela kakhulu bafowethu nami ngizotry ukuthi nibafollowe nje kancane. Siyabonga kakhulu.